oyo Paulo Kimali Brightoni abo balinga balogo mama waibwe yaloga ino mujekyenda buti wabimanota be okubimana ate obaawo nabimana ntya zena otidukira ayenze njatuka ekiseera nga tikakobera bintu byange oyo mbega mwena ati obitolawa wena mbega bukinza abantu bagire bakizuula ntimba ni information ku kyalo kuno buti we bambona ngani nawe ntyaime babenda kubitawo eyemuluka yagitolawa iwe omwidi be oyo mwala wa mutyaba bona oyo mwala wa abayire musaada mama na kitende mama pula wanji sangayiro kubona kale utya mukireyo janno liyo oli otya obulamu butyo obubwo bulungi omusaada ali atya aliyo mulungi aliyo otofuyike muna bana zena ndi kwenda kujja waka obaire ize kumbona obaire oli kujja kumbona ambaire ndi kujere kuntuma aye nina kyenendo okukoba dulukansi yafiirirwa menga tategeire muna duzi twabairawo ku ntume wa Wambuzi batuwa amawulire ku saawa nga 12 bakoba ati bana dulukansi afiirira omwana we omukulu bambi era ye tulijja okuziika buti aye soko tyame ko wansu bana oyidi nti no omusaada oyo timwangu aniku oyo gonko bye yafiiri bafiirira omwana awo omwana nafiire omwana yafiire aye emperano abantu balikoba ati byagire mbino ebyekiganda nekyo kyenche nawulire nzeena era emperano bali kunonya ngeri ki yebajja kutwala mulambo kubanga newo omusaada niye bazala omwana bakoba ati tiwa iwe nekyeki bali kujja mperano gensembi okutegeera mwami Kimali ono Paulo Kimali abayira ali kwenda omulambo baguziike Germany munecho tekikasoboka toidi ni wata idi ntoyo mulira oyo Paulo Kimali abo balinga balogo mama waibwe yaloga ino mujekyenda mperano mujekyenda mama wayo aida kuno kubugodi asenga mperano bwasenga aida neisabo bali temabega wachi buti wabimanota be okubimana ate obaawo nabimana ntya zena otidukira aye nga kyendidukira abo abaana baba wewe yakolanga mu police abo ekyo nchidi aye biri byobadonko bawabimanotya oyiji wena oyenda okukoba ebintu bitaliko mutwe na magulu oli kwenda kunkoba nti nino omunwa oloza tikwidi otinaka kubona mama na kitende nino omunwa olina ogunwa si munwa aye nze njatuka ekiseera nga tikakobera bintu byange mbega oyo mbega mwene oyo mbega mwene ati obitolawa wena mbega abo bambega obona bukinza abantu bagire bakizuula ntimba ni information ku kyalo kuno buti we bambona ngani nawe ntyaime babenda kubitawo buti nkobera kiche kimubisisa awo yagololere ali munjira omuntu ng'olinayo oli kujja wabitawo wajere mulakikandala wayitawo wayirere osobola okubanga obuze eyemuluka yagitolawa iwe omwidi oyo mwala wa mutyaba bona oyo mwala wa abayire musaada ayo okola ogunwa bana ate timbaire mwetegereza nti musaada bembaire ndidi mutabani wono gali wango ono wo kuntumere ku lusozi ati noyo bana
Mwisuka amadi agagwira obwire. Amadi gagwire muna. Bana amadi gagwire. Duma wange yena. Baba Brighton yawulira amadi nga gali kugwa. Yanezinga mwati I. Namukuba baba Nweza. Yaterera. Ha, mwana marusi yaja yamuwa ekirungo. Oh. Asaza kirala. Naja nagaita obulezi bwa marusi. Nabutamu koko. Coca-Cola no soda. Koko chi. Ida nkobe. Hey. Ono koko gwe basimbe. Hey. Perano namuwa. Amadi bwe gwagwire najiro ulira. Tara Brighton nga agema ati yasose kumbuza ati Mama Brighton oli ulira amadi namukoba ati aze nandiga ulira. Ulira namwa yasose yambuza. Yambuza Mama Brighton oli amadi agali kugwa na fulo otusati kolachi aye muna leka kukobe linda ku mperano amadi gatan septontono mema gaidire mu kunanka omuzira n'oluwewo njo kuuliranga omuko najja gusobya ati nakoba nasusambuza Tata Brighton oli kola kyekyo nga yenda ogema ku bomu mwana iwe mperano amadi gamalo kugwa kuncho awuna ambuza ati Mama Brighton chokoba obwire bona tuwa namukobye muna siri ayi yaterera buti ndi kuba mu bufana nyawo aye nkukobe obulezi bwa marusi bukola nze na yampa ku kano kebeta pulling syrup oti bwene omusada yankoba aye mama na kitende lero ngoli bulala Farida yazaire Farida ki nakazibwe gamba onakola ku BBS yamaze naza toidi Farida bwe yali akola ku BBS buti yavayo Farida abaire n'amabunda yalina amabunda ku BBS awo wona ngagani ani mwene kale abandi bakoba ati ono omusada akolore kwefulukuta iwe toyidi wategeiro otya nze mbandi ebintu ayensirika wabusiri mperano yazalire Egypt Misiri era aba BBS abo jabayira alikoleranga idukira alwire lilo ku TV eyo ngakola aye BBS abayira akolerawo tijukira aye Top TV top be eriye eyindi eriwa dikobe nze nja kukobera nti neyo bukede be ntineyo Soloti be eboneka nga KBS wama yali ku KBS Farida nakazibwe yali ku KBS yazaira abalongo muna ayo omusada we yasanwike Bruno K tini kwefulukuta abandi bakuba Bruno K abandi bakuba oli omwana omukulu no wa Bruno K bana aye wabanga yazaira abalongo bateekwa kubanga bakwefu aya ata abandi bakuba ati ba misaki be gwe olowooza lwaki kwefulukuta yatunde eri emotoka yenkayire sente zigenda mu irwaliro wama emotoka ye wama nzembi bana zena fene wange yayenze fene ali ku katale omufene obena kuno bakutunda lusulu 10 tidi muna obuduyu abana obuduyu bwange bufire ya obuduyu bufa aye nkobere nze webituuse ndija atandika kulunda nsete ensete difuna iwe bankobya ati kilo y'ensete ng'olunda ensete
kilo yenseete egula emitwalo 7 kilo yenseete otazisobola abewe batoyenda bireke nze kankukube ira mu ntama entama gikola entama ogifunako skin eddiba ogifunako amasavu ne bakola mu bwito bana abaana baba waimwaize baba Brighton ajja kumukuba emiigo yankubye tipa waka aize muna iwe nakubona ira kale muna ira telekereko musada gifundita abasada tebakakuba bakazi mama na kitende bayi tunawa yanga kale zena kanje ntekwe emmere abadukulu balye omukazi alina olugambo bana